أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yettude allah juula e ɓurna o tagi fongo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nen fof e dendagal sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama haray e ley konngol o dawra meɗen le bonheur des femmes inchallah min salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗa en fof meɗen jaaɓe yimɓe aljanna haray no ɗum ɗo fuɗɗorno noon ila e dimanche le 4 mois d'août ha ɗo himo continue haray séminaire o hino waɗede ka juulirde meɗen ɗo masjidu bilal no waɗede kadi haray laaken ka juulirde meɗen masjidu ibadourahman haray cheikh ali ɗo no andi ɓe kaɗanno en ɗo iftita on udditugol ngol e dimanche on kono e tenen on e talata on no andi ko ɓe wonnoga oustaz santi kamɓe hiɓe tawi hiɓe ka sonnaɓe leyto hande noon ko kamɓe ari waɗal gollen ɗo inchallahu yewtere nden no ɗo gasiri kadi haray hiɓe jogui kadi yewtere waɗoytene kadi laaken fi sonnaɓe ko honɗum noon ɓe faalete andintingollen ɗo haray hiɓe jogui ɗo ha wona 18h45 inchallahu yewtere maɓɓe nde ko ɓe andintinta en ɗo ko maku goto jeeyaɗo e makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honno bani adama on o tagirte ka nder reedu renga ka nder reedu yumma makko ko honno étape ji ɗin o iwa ɗum ɗo o yaha ɗum ɗo o yaha ɗum ɗo o yaha ɗum ɗo ko ɗum ɗon ɓe faalete en andintinde ɗo e nder ɗi mintaji nogay ha capantati ɗo inchallah ɗen toro allah yo allah hawrindinɓe ko yiiɗi o yarli kon enen kadi o waɗa e yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe nafitora waɗa hara ko fi allah ɓe yewtiri ko fi allah woni ko notorɗen o marana en ka mandakkeji meɗen moƴƴi ñande surroɓen arti haray inchallah oɗen inna cheikh ali men fils haray ko saɗi maɓɓe ko tooli falyatafaddal mashkuran ma'jura. alhamdulillah وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية نبي رحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم جل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين يتا الله سبحانه وتعالى بجو سنيɗo newnan ɗo en senagol towlo nde ɗo jonde nde toriɗen allah subhanahu wa taala yo allah waɗan en hara koye yaafa e bakkato e mayre ndeɗen immoɗo hara ko en fof meɗen koye laaɓi bo e bakkato wona saabu ko natta en aljanna amin hayɗen juuɗaniraɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ndiraɗo saabu yurmede wonano nde ɗo tagore ɗen seeɗa wondaɓe yettininural ngal ɓe ɓangini ɓe laɓɓinani mofte ɗe reedu en tori allah subhanahu wa taala yo allah yoɓɓi ko ɓuri moƴƴude e joddi ko yoɓi annabajo e mofte mum ɗen amin en toromo kanko allah kadi e woɗɗen e mofte maɓɓe nanɓe ɓe jaɓani ɓe o immintina en kadi ka ley drapeau maɓɓe yawmal qiyama aray e ley konngol mawɓe meɗen ɓen e almamiɓe meɗen ɓen ara inchallah no ɓe yewtirnoɗon no jeyano e programme ji ko waɗɗen fiyen ɓeydu nafidirde en fof meɗen e waɗugol e ñande o ko andintinte ɓaawo alansara on fi haray kadi en fof en nafitor haray inchallah o hadith mo wonɗen janngude ɗo no jeeya e hadith ji suɓaɗe ɗin toon yo jangge sonnaɓe janne haray ko hadith mawnuɗo yewtayɗo fi neɗɗanke on ka fuɗɗorde makko e ka sakkitorde makko haray gurnaɗan ko hakkude ɗo woni haray noon ko hadith mawnuɗo ko ɗum waɗi hay filliɗo on o fuɗɗori indugol haddathana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqu almasduq o winala sallllahu alayhi wa sallam yewtimen kamɓe woni gonguɗo e ko ɓe makata kon gonguɓe kadi ko wona wahyinede kon e maɓɓe no bajjo seniɗo wiirino wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha cheikh ibne uthaymin rahimahullahu taala ɓe maaki ko fi honɗum ibne mas'ud fuɗɗori oɗo hadith inogol wa huwa sadiqu almasduq
ko woni noon ko woni yodde kon ko hunde wirninde tawayde goto anda fi muɗum si wona kanko allahu subhanahu wa ta'ala no wi noon wa ya'lamu ma fi l arham ko allah tun woni ko andi ko woni kon ka nder rengaji tuma ndiyanɗan toɓɓere nden toɓɓa allah subhanahu wa ta'ala andi ko honɗum nde ɗo wonata wona e gorko wona e debbo timma e tagudi ka ɗum timmata tagudi kanko tun allah subhanahu wa ta'ala jeyi ngal ɗo gandal ɗen andi ara hande piiji goo no feeñani en ɗi allah feññinani en ko ɗum ko gandal ngal wona rewrede si tawi noon gandal ngal rewrama on andugol joni boobo on ko gorko wontama ɗum ko debbo ɗum ɗon kadi koye période hawtata ha so ɓe wawa sendidirgol ko tuma tagude ndin timmi ɓe anda ok oɗo joni awra makko on ko awra gorko maɗum ko awra debbo on tum noon wiye aɗo ko gorko maɗum ko debbo ɗum ɗo hollali haray science on holli ko allah yani ko suuɗi koko feeñi koye gandal ngal ɗo si ɓe wawi yi'ugol amma tuma ndiyan ɗan hibbi neññande ɗon kombo andi ko ɗum boobo wonata kombo andi taw so laatto boobo kombo andi ɗum ɗo fof ko allah subhanahu wa ta'ala tun andi kanko tun hertori ngal ɗo gandal en torimo kanko allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan en barki e ɓiɓɓe meɗen ɓen ɗen andi ko ɓenela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki suɓane hoore mon ko honto hibboton ndiyam moɗon ɗan ɗum waɗi ɗaɓɓugol sonnajo kelluɗo ko waɗi noon haray si on tigi falama remugol pellet o ɗaɓɓay ka leydi ndin moƴƴi o waɗa engrais waɗa piiji ɗin fuu fi honɗum fi ko rema ko yaltu hara no moƴƴi ka si fuɗi kadi joni ayni modi ɗum fuɗi labama a acciti ɗon on tigi arali e honno itti genal ngal ɓori huɗo kon ɗum ɗo fof gonɗum watta est ce que moƴƴay moƴƴata ko ɗum wiyete a tarbiya gila ka fuɗɗorde on tigi aynay ɗon ñande ono janɗirta noon gotum gotum ha ñande on tigi soñi wo aɗay ko noon kadi ɓeɗo ɓiɓɓe ko ɗon hani ƴettuɗen tam ɗen hani ƴettugol tam men on kippen fi maɓɓe ko waɗa noon ko ɓe hoolare ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko holni en e maɓɓe ko ɗum waɗi haray na ɗum ko mantorte amantori wosi feewi ko waɗa noon allah wi innama amwalukum wa auladukum fitna ko jarrabuye sinnama noon hunde ko jarrabuye haray moƴƴere no mum boneno e mum si moƴƴirima noon inna alhamdulillah amma so woni kadi ko wona ɗum ɗon allah taw dowara on tigi étike guéri guereteɗen fo si a étike noon a rewi lawol kala wiɗo ya rew suɓanagolɓe neɗe moƴƴo tinnanagolɓe janna ɓe andina ɓe diina ha tawi noon a guéri guereteɗen fo ɓe sakkitori goɗɗum goo ɗen andi haray ɗum ɗon kadi no woɗi annabaɓe jarriboraɓe ɗin ɗon piiji na saabu welsidare maɓɓe ma angal wakkilare maɓɓe no jeeya e maɓɓe annabi nuh alayhi ssalam ɓe wakkili kon fo ɓeɗi dawa kono ɓiɗɗo maɓɓe on o fewali o jaɓali te ɓe innoma ya bunayya arkab ma'ana wala takum ma'a alkafirin o wiɓe honɗum sa awi ila jabali yasimuni min alma hande gueɗal ɓe men buyi ko ɗum woni hakkude meɗen sa inni accu hunde kaari onon ganda ko fewndi o sika ko sayi mon menen min woni wuurde ko minen andi ko fewndi on noon kadi ɓiɗɗo ko ɗum wino seede on heeyi so ndiyanɗan ari mi ƴawa ka hawre fello hande ɓe nayi pay kum sayi so ƴawi mawɗo ko yiyata toon pay ko yiyata toon ka kono o sikku ko ɗum daɗatamo kono bamma ko enum hande la asima al yawma min amrillahi illa man rahim warrahmatu liman dakhala fi safina haray noon bani adam andintingol en taw fuɗɗode meɗen nden e maker noon inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman neɗɗanke on allah subhanahu wa ta'ala moɓay tagudi makko ndin ka renga yumma makko balɗe 40 toɓɓere nden sinde toɓɓama maniyu on gorko on si ɗan ɗo ndiyan ɗan hibbi ɗan naati ka renga sonnajo on balɗe 40 hara no wondiri noon wona kadi balɗe 40 wona hande kadi heɗɗere wona balɗe 40 hande kadi wona huyre ɗum ɗo fof ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko aynude ɗe ɗo golle e gollo ko ɗum waɗi ko jeelo woni e jombude hara ɓe hibbure ɗan ɗo ndiyan kono ɓiɗɗo heɓaki ka essaye ko ɓay ɓe wakkilaki ara noon ɓeyna ɗon kadi ɗa bonna ɗo maaro akan koni bonnude maaro allah wi kon yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur ɗen hani accugol ɗiɗo piiji hiɗe wadde ɗi kono alana ko hani si goɗɗo jombi allah arsikali mo ɓiɓɓe accen waɗugol on tigi jalnori haray ɗen sikkay ko jalnori kono hina jalnori ɗum hara on tigi no maapi no ɓitti wonde aya ono sonnaɓe ta hande kadi susta yogol haaju hara fof no jokki ɓan kon no jokkuɗa fi hon noon ko ni e ni no natire to no yaltire to hara yen andu ɗum ɗo ko allah subhanahu wa ta'ala tuni ko okkata ɓiɗɗo goto wata okkude goɗɗo ɓiɗɗo ko allah tun wawi okkude ɓiɗɗo haray yen watta yilay siga ɗiɗo piiji ɗum wonde saabu ɗum kadi wona dewle ɗen lancaɗe kadi si on tigi jombiɗo jononi hitande bobo arale hande kadi ça ne va plus andi mi anda kon mi jombiɗa ni no wattire ni haray yen andu ɗiɗo piiji konno wodanma
ko gollugol amma résultat on ko Allah jogi on tigi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkormo ko wondi e nafa e barki angal heɓugol ɓiɓɓe on kadi on laali on tigi haray na o yiɗaɗo no wawno wonde ɓe no wawi arde ɓeɗo ɓiɓɓe ɗe reni woɓɓe no jarribora ɓiɓɓe hara ɓe ko huɓuɓe ɓe jukki taɗa wonna on tigi dongal kadi wonde ka no wawi wonde woɓɓe kadi heɓude ɓiɓɓe taɗa ɓe fewale taɗa no wonanimo soñdia no wullinimo ɓernde ɗiɗo piji fof no wawi wonde neɗɗanke on yo andu tun alkhayru fima qaddarahu llah moƴƴere nden fop ko eko Allah hoddiranma ko jaɓa ɗum ɗon haray ɗeɗo golle ɗe Allah subhanahu wa taala woni waɗude e ɗeɗo e oɗo renga ɓeɗo sonnaɓe ɓe hani teddingol ɗeɗo golle so andi ko so wiɗo o teddina ko Allah subhanahu wa taala golle ko woni wadde kon e oɗo renga makko o teddina ɗum ɗo o mawnina fi ɗum ɗo o yetta Allah subhanahu wa taala donc oɗo tan si feƴƴi sa sallam e maaki si woni hande kadi oɗo heeɓi balle 120 on tuma malaikajo immine oɗo malaikajo ko ɗo halfina fi ɓe ɗiɗo rengaji kanko imminte ɗeɗo golle o yamire waɗugol piiji 4 haɗa no jeeya ko ɗo aɗen andugol si woni ha neɗɗanke on ɗo ɗeɗo balle 120 si timmi haray hande kadi oɗo neɗɗo tagudi makko ndin timmi joni noon haray no jeeya e ñawoje ko fawotoye ɗum ɗo wondema si o feƴƴini ɗo si ruhon wuttama e makko no jeeya e golle ko yamirte kon summa yumaru e go'o waɗugo ruhu on wutta ruhu on e makko e bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'id ɗiɗo piiji fof o yamirte yo windo o winda ɗi o windane oɗo neɗɗo ko ɗum waɗi hay oɗo neɗɗo julɗo si woni o feƴƴini ɗo hande kadi ruhu on saytu waɗama ka ɓandu makko wuttama ruhu on aray mo duwa jonnede inde hay so feƴƴini ɗon hara o jonnete inde o surde enen ɗon inde o lootete o juulete kadi wo neɗɗo timmuɗo ko noon haray ruhu on waɗama e makko haray ɗo kadi si woni ha hawtiɗo hara no harmi hande kadi warugol bobo andi wonde alhaaliji ne waɗa ka labtano yaha ɓe innama oɗo bobo so heɓama o jukkay ɓena ɗon hande haray proposition ɗo wawi ɓe bonna ɗum on est ce que ano sella ka on tigi waɗa ɗum ɗon sellata par ce que sa waɗi ɗum haray ko bobo wonɗa warde amma ɓonnugol reedu aɗa balɗe 120 haray karam koɓɓe no détail muɗum haray ko ñawureji ɗiɗo waɗen andugol par ce que ɗiɗo question joni no ara e mi andi mi heeɓi siga on noon ɓe landi bobo on aray ko ni woɓɓe kadi yahay ka labtano ɗeɓa goɗɗo ko jukkuɗo oɗo ko jukkuɗo ɓena joni wanti accirni heɓugol ma o so haaɓi yo ware ɗo piiji fof waray kon tigui hani wattango wila e muɗum to ƴettan hoore mum tum décision jon tigui rutto e yon tigui ara rutto e karama koɓɓe e ɗiɗo masalaji a yaha ɗo wonde ɓe windama a oɗo bobo hay so heɓama ko jukkuɗo o wonta ko ɗum wiiɗa ko Allah subhanahu wa taala woni ko andi hoɓɓe no heeɓi ɗo ɓiɓɓe jukkuɓe tara ko ɗon arsiki maɓɓe on heɓade ka on tigui anda haray ko wattango noyyila yon tigui rutto lando ñawore nden en andi al imam Abdurrahman al Akhdari kono ɓe inni Akhdari wala yahillu lahu an ya'mala amalan hatta ya'lama hukma allahi fihi si wonti no wawi andugol ñawore nden o andana hoore makko ñawore nden say ɗum ɗo noon tawi wawata wonude ko ɗum o watta ɓe maki o yasal al ulama o lando karam koɓɓe Facebook fo landete o woydi komo ɓeni landete almuttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam nawiɗo ko oustage o landete tawowo si o jaabi kema ko nelaɗo maaki Allah daali nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ko ndowni faamu karama koɓɓe ko ɗum woni tigi jabortoma haray koye watta yila ɓayɗen andi ɗo si a nawni ɗo joni a yata ɗo ka Facebook ina hoore no musde lan hombo proposant talan ɗo lekki ka komode wadde ɗum laɓɓay docteur jo ɓurɗo keɗude a yoɓa mbuuɗi ka satti on ti déplace o to ara to feeɓu docteur jo keɗuɗo iɗe wakkili fi nawnareji ɓalliɗin kono e wakkilaki fi nawnareji ɓerɗe nder ton kadi suɓugol kadi ko honno ko hombo windanta e lekki ko façon honɗum e lekki ƴettete ɗum ɗo kadi ko haton jinani koɗe noon ɗeɗo ɓerɗe si ɗeɗo ɓernde si nde moƴƴali neɗɗanki hara e borrama so nde moƴƴi kadi noon ko ɗoni moteur on piɗi ɗin fof moƴƴay donc ɓe maaki on tuma ruhu o wutte o yamire piijina e hadith goo malaikajo lando Allah subhanahu wa ta'ala bi katbi rizqihi windugol arsike makko on donc yandu income ma o windanoma aɗo a heɓede ko jeeɗu heɓata e gurdam maɗam fof no winda han timmi ko jeeɗu ha ko litre jeeɗu ndiya yarata litre jeeɗu ɓira ko fop no winda no waali si ari ɗo e haaju ɓe addi ji sendama heɓala ji on kon tawinna no ono añilanko o ari ha huuɗi ɗon ko diwni lan ji on kon in hari kon ɗo windano ka nder ɗon lanni feƴƴa yeeso ta filu hay goto fiɗum ceerno
njelo haɓi fi ɗum fi ziw wañanila ma gorojo no sendere ɗo ɓe diwiɓe ɗo menen min heɓade hari windanoka gara sikke ma ɓuttinan hoorema ceerno bi katbi risqihi wa ajalihi lajal maga kadi windanoma aɗa ɗo accident ha ronka walla aɗo nawna ha ronka fandimala janggal hawtali on tigi mayata windanoma kadi ko goɗɗo añuma wo ko añuma e gande woni haala ko wolten haala hulɓini ka enugol meɗoto Allah e balɗe maɗen ko hunde harmude ni no hulɓini neɗɗo do aka wolde sigal ngal konngol Allah wi la yastaq fa ida jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun ɗayatade Allah e balɗe goɗɗo kala hulɓini ka noon hara neɗɗanke duwa suɓugol ko wowlata kon donc ɗum ɗo kadi winde lajal makko ngal ɗiɗo duuɓi wurata ɗum noon kadi haysi ko honto de yawɗaka docteur ɓe honto yawɗaka wo ɗum ɗon si howti par ce que sabu mayde ko hunde wotere pet ko noon ɗum lannugol balɗe ɗen ka ko jeero nawta waalo ha yimɓe ɓe daaro ɓe maayi accaɓe ɗon ɗum no heewi ka kono seyla janngal kan howti amayi ande ko Allah walli nano chauffeur jon no ma sabu ɗum ɗo ɗum nano Amérique o wonno nano Europe o wonno ma yayno ala fenade no ka wonno hari hawtale o mayata haysi kamen ballange o jooɗino toon sila janngal hawtale o mayata ceerno ɗum na fiiɗa Europe ma fiiɗa Amérique na ko ɗum ɗo ma ko ɗum ɗo haray ma hooloɗen ɗiɗo piiji fiyen heɓu gurdan fotuɗan newiɗan ɓuttinanen hoore men en hooloto Allah subhanahu wa ta'ala hooloɗen koddori e Allah on subhanahu wa ta'ala ɓen noon alqadaru ko sirrullahi fi khalqihi koko wiyete koddori e ko ndowni gundo Allah on e tagore makko nden kanko tun hertori ɗum ɗo kala jumpuɗo e ɗum ɗo kadi o majjay o yoolo aray feddeji buyi sabu oɗo ngal ɗo dambugal afel koddori e woni sabu ha ɓe yooli no woni wiyete ɓen aljabriya no woni wiyete ɓen alqadariya ɓen haray neɗɗanke on ko doolaɗo wala choix donc haray ko ɗum o wawi wadde sina mo waɗana hunde ko exécuté ɗo ɓena non se woli ɗon hara en toñi Allah joni nden na kanko woni wadde ko Allah na Allah woni wadde kanko woni waɗande hoore makko golle makko ɗen joni so anda wawi wadde goɗɗum hara Allah anda fi mum hara Allah kadi honɗum hara doole makko no timma donc ahlu sunna wal jamaa ko ɓe wasat toujours haray ko ɓe hakkude ɗon ɓe woni haray neɗɗanke on mo mari choice makko on kono choice ma on yaltata e ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri kom kono fi goɗɗo faamu koddori en hato jini piiji nayyi o anduɗi wiyete maratibul qadar martabaji koddori e on kono garta no ganta ɗen hadith on bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'id andugol kaarijo ɗo ko malkisaɗo ni kaarijo ko naatowo yiite ma kaarijo ko naatowo aljanna ko Allah tu wodani ko wodi ahlu sunna wal jamaa kadi ɓenne haysi goɗɗo maayi woni ha o maayi inta kaarino ka aljanna ma kaarino ka yiite sona ɓemɓe Allah subhanahu wa ta'ala toɗɗi wonde mano ko aljanna ko non anda ko ɗum sakkitori soni ha on tigi maayi kaari maayi e hoore keeferankako kono ngol kaarino ka yiite alana ɗum ɗon haray koye watta yila e konngudi men ɗi ma kaari ɗo haysi ko ɓe alma ɓeɗo hoɓe maayi ɓenno ka aljanna alana ɗum ɗon soni ha on tigi maayi e ɓe no wakkili no tinni ɓe jortana tilala naadu ɓe aljanna naadu wiyete sodi naati aljanna ko ɗum duwanantoɗe moore kono haray ɗum ɗo kadi kon tigi wattan yila ma goɗɗo maayi on ko keefeer noon o naati yiide hayso ko keefeer o maayi ɗo e keeferankaka sina ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen janti ka qur'ana ni ɓeɗo ko yimɓe yiite ɓe ka nder yiite a wata toɗɗagol kaarijo innama ka nder yiite ma kaarijo no ka aljanna sina ɓe Allah subhanahu wa ta'ala toɗɗi ɓe kono haray ɓe feƴƴini ko andiraɓe moƴƴere toon ƴiɗi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan ɓe naata ɓe aljanna ko ɗum wodanma koynugol kaari en yiɓen ɓe naati aljanna ɓe naata aljanna homo natta aljanna haala hulɓini ka noon ɗum ko gundo Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete ko ngoɗo koddori en jama on ɗum no majji e muɗum moƴƴa noon ko ɗum waɗi ara no hani ka haqqila ɗen findine e muɗum ɓeyden wattangol yila ɗiɗo piiji kono noon sengo goo en jaɓi koddori on kono sengo goo en jaɓata donc ko waɗi sa sallam ɓe jonni exemple maki inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira fayasbiqu alayhi alkitab fayamala bi amali ahli an-nar fayadkhulaha e hadith go ɓeni fayamalu bi amali yimɓe moƴƴuɓe fima yudhannu linnasi annahu min ahli aljanna waɗa golleji hara ko woni feeñande yimɓe go e kaari no kelɗi kaari no wakkili ye tadara nder to no wawi wonde hara anndi makko moƴƴa hara ko yinare wonno waɗirde ɗiɗo piiji fof no wawi tan ɗo fof wawi bonnugol golle makko ɗen ko wayi neɗɗo julɗo haray toujours ko maapiɗo
waɗi noon tigi annda est ce que Allah jaɓanima ma jaɓanalima ɗen jortoto ko wonti woni hakkude alkhawf warraja ɓena ɗiɗo ko gabitanji ɗiɗi neɗɗo julɗo ko ɗum woɗi yarata e muɗum andi sondu sono fonti gabitanji ɗiɗi ndu yahay ka si gabital ko taƴi ndu wiray ndu wirata an kadi ko noon tawata ɗa huuli lette Allah ɗen ɗa jorti moƴƴere Allah nden ko hakkude ɗo wonata ko waɗi si a huuli ha a feƴƴiti a taƴoto yurmede Allah nde si a huuli kadi ha a feƴƴiti kadi a feƴƴintinayi kadi a yetta e Allah subhanahu wa taala kay won hakkude ɗon hara ko ɗon ɗa balance de woni gabitanji maɗi si hewti noon ha ka on tigi feƴƴinta ɗon on tigi jiccina hande kadi jortagol moƴƴere nden ka Allah subhanahu wa taala donc goɗɗo no golla golle yimɓe aljanna ha tawa hande ko hakkude makko e aljanna on heddaki sowona yeru cuɓɓalum ni o golla golle yimɓe yiide o naata yiide hari ko windanoma ko malkisaɗo exemple no woodi sayi go fenala sallallah alih w sallam sahabajo goo ɓe ƴewno gorko e yimɓe moƴƴuɓe waɗi jihadi tawimo wakkili moƴƴano waɗi wakkili o ɗumanni fof waccimo a hande ka hari o wakkili gon to taw yiyaka naɗo maki on ko neɗɗo yiide ɓe haawi ɓe ngalɗi ɓe ɓe ndaari on tawi ko ɗum waɗi jihadi ko wakkili kon fof musen ni ko barmi kon wawaali tenugol itti kaaf makka o warti goɗɗo si wartiki haray jeeti haray ko ɗum ko probléme noon ka andi donc ɗum waɗi ta goɗɗo yaw ha hoolo kañum nana jogii saabiji aljanna ko naadoɓe mari kanko naatino ko faljere noon dey dargal tata annabi ibrahima alayhi salam susta makogol goɗɗum koko khalilullah an inna annome men naatino aljanna minen ko naaleteɓe joni min mari ceerno a falji si goɗɗo ari belgique ɗoni minen min gollata minen min heeɓino mbuuɗi goto gollu tañalaɓe hay so goto gollala jooɗo e fangon heeɓi ko ñaama komoni wadde ɗum saare ɗo bawi maɗo ma kotirama ari ɗo na tigui tigui on ay sa ƴangaki ɓaymen gatti yargol oɗa ɗum maapi on a waɗay ɗum fiyonno noon jon ka lahara to ka ala toon garanti ceerno goɗɗo wolnama ɗum gonguina ɗum haray honto haqqille ɗe woni si piiji gono toon on tigui gollitire haqqille mum ɗen ka piiji aduna jaɓata ga ɗo par exemple joni goɗɗen ok joni ɓay kono woniri Allah hoddiri jomum ɓe naata o aljanna on naata e aljanna ka naata o yiide naata yiide kono joni ara gollante ɗen hani gollugol de ɗo gandi goɗo windana ɗon ɗo gandi siko aljanna naata toon gandi oɗo siko yiide naata goto anda kono watten noon ɗo ganduɗo so heɓa mbuuri feno hen ɗo lagire ɗo ganduɗo so wona miskino hoɓɓe ari Europe ɗo duuɓi joni ɓe ɗo est ce que ɗum ittiɓe tampere ha joni ɓe tampi ka hoɓɓe ɓe accunɗo Afrique hoɓɓe natteɗo ɓe nene hari kaari ko ɓe ɗum no yurmino yaha toon moƴƴina mbuuɗi ɗa jooɗi ɗo mo voyage o darino étage ji ka kono gadduma ɗo raɓɓere ka ɗa haaldi e Allah si ari a heɓay a tanji noon si ari a heɓay ɗa wakkilade ɗo ka ñande fini won tigui dawa waɗi kadar on ko gundo Allah sano ɓe anduɗo ɗum ɗo gura tan hareno fota laare goɗɗo jooɗo ɗo heeɓe flawa ene no ñande go ɓe laamoto ndi leydi quoi ka o wakkilole no wawa wonde heɓe wawa ronko heɓude ka ma ñande goo mi darnayi ɗum ɗo min kadi ñande goo mi waɗay ɗum ɗo ɗum jonnamo motere o wakkilo joni fiyono si ari noon ka diina ka dewal ɓe ginta ɗon kadi he aɗen kadi yo wakkilo ñande goo fii ɗum ɗo heɓo fiyoni ɗo heɓo wodi akadari inni en honɗum wala yaqula hatta yahdiyani llah fa innahu min alamati lchaqai walkhidlani wa tamsi lbasira jooɗa koye no si Allah no muyum fewu fewa si Allah mumi waɗɗo mi waɗay ɗum ko perdi noon par ce que aduna ɗo ala wadde ɗo hande si Allah no mumi heɓu jawdi mi heɓay jawdi mi ala naatogol ɗo e fubbagol ɗo e ndiyam mi ala naatogol ɗo ɗaɓɓugol kayɗe fof si Allah no mumi mi heɓay si Allah no mumi heɓay kayɗe mi heɓay kayɗe ka comme waɗ ɗum ɗo jooɗo ka suudu no si Allah no mumi heɓu kayɗe mi heɓay kayɗe min lan ɗo si Allah mumi ala ka ɗe gandi ka rewa toon Allah surro en o yaafano en ko raɓɓindiri ɗen kon donc haray si adi kadi ka golle diina to jaɓu ɗum andi joni min ok yaw juula no si Allah mumi ɗo juulu mi juulay ok joni si mi ari ɗo joni ka joɗɗa ɗo mi bantike ma ina mamma dal neɗɗo bantoɗa no ko Allah hoddiri mi bantoma wona seeɗa kadi maɗa payi no ko Allah hoddira jaɓay ɗum a feeti usade min tawi kufune mon gon joni ka joni fiyono si ari ka dewal ɗo gayinnayi noon ko si Allah no muuyi est ce que ara yaadi ko waɗi ɓe inni goɗɗo wata dallinorgol kodduri e fi yeddo Allah subhanahu wa taala kono noon haray ko wiyete ko ngal qadar ko martabaji nayi woodi si onti wawi gomɗingol ɗum ɗo ɓe gandi aray al imanu bil qadar min arkane al imani sitta ka ko ɗo ɗi sakkitora al imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi hay jami islamia ko ɗum sakkiton janggugol ko dernière année on hara hakkille ɗen ɓendi par ce que sina ɗum sa hokke ɗum a majjay wonde ko
ɗum waɗi si on ti wawi expliquanoma ko moƴƴi awa sina ɗum ta ukkoye mum jaɓa jumlatan Allah hoddiri no wadde jaɓa ɗum ɗon kono ala sallam ɓay sahabaɓe nani oɗo hadis ɓe ɗe nelaɗo a tawi koni ko ɗumen gollanta ɓay fof windama ko ɗum gollante almaki i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu maki golle mo kala no newinana ko tagira kon fi muɗum ka wonde sa yi woɓɓe no immoɗo jemma no dara wara ɗo monno ama waɗa ɗumaji sa daari nambo daari golle ɓe fi Allah poynanni ka kono kanko mo jokki ɗum mo kondi ɗum ko foti ɗon no newi mo enjoynade ka an kadi darɗo joni juula ɗo e genange ɓenna ko ɗum gimmintama subaka yaasi am fen no ɗuuɗi hadi walla fanka tawan kon ɗo enjoynade ka mo yassaru nima huli kala ko ɗum tagirɗa fi mo no newani maɗa wadde oɗa kano tagirɗa fi ɗum no newanimo mo wadde sa innama yaɗu golle makko ɗe ne mi wata ɗum ka kankati nama yaɗu golle ma ɗe moni no satti o gandi ko ɗum waɗi noon haray tawde ko ni alhaali o woni en anda ko honɗum windana ɗen kono laaɗo makino ɓeɗo newinarana ko tagira kon fi muɗum on tigi no haali ɗuɗɗinorgol du'a hara hoolaki par ce que wayaade ha ala dernière minute ko jeelo wonta ɗo hara ɓe waɗa keferan kay waɗa bandiyagal ha ala dernière minute ɓe silma ɗum kadi qissa mo ari fen alah sallam goɗɗo go arno silmugol tawi ɓe yaade jihadi o nelaɗo kono hattama naadugol aljanna ɓenni ko hattama naadugol aljanna kaɗo jihadi wareɗa ɗo aɗa naati aljanna tawi mo jogui tamaroje tawi ala tan jakkugol tamaroje o liɓi o yani shahide o naati aljanna ka o gollade hay ndewtaro juurani haali Allah o naati aljanna joni noon an emin en anda ko ɗum waɗi toujours nayon tigui haawa ko woni e wadde kon minen mbeɗen wakkili minen sinci diina ko minen waɗi ɗum ala garanti koɓe wakkil no waɗi ha ɓe sakkitori eyde koɓe sakkitori kon ɗum kadi hollatama ta jaɓu jumpugol e piiji ɗin piiji jilbuɗo ɗin ta ukko e majji hande ɗo woodi woɓɓe ɗo ɓe nahoranɓe koɓe qur'ani yina koɓe qur'ani yankoɓe kamɓe gollirta sunna ɓe ukke ɗum ha ɓe majji sa yi ɓen ka wolata ta ndaaru ko honɗum ɓe woni wowlude ombu jokka laawol ma ya ɗaɓɓa ka laaɓi dow kono ay nani ɗa ndaar ɗo essaye ha ñande go an tigui jilɓugol ngu naata ka hakkille ma kono ngo tigui loroto min min manti goɗɗo ko min yaadno sawdi ko minen yaade minen jangguide karma ko an ɓe jannilan haadi min yaade toon on tuma ɓen ari pet tawi goɗɗo gon no ɓennamo kiko Ibrahima honno wiyete Ibrahima Adnan neɗɗo noon majjuɗo yenna Imam Bukhari wolo hadis yo naata e cukko piiji ɗo wolugo woni éloquent har mi jentono goɗɗo arini men hey taw jento o ñin ñande ɓe wallan ɗum mi wallini ɓeyni a kere min hakkille kere mi ala hakkille so ɗo woni mi kam sendire ko moƴƴa tuma wolla haqqille ma ɗe o a yoloto ɓuuri hewde ko donc si kadi piiji kala mo tawɗa no jooɗi ɗo wola pocco poccare tawino jento mo haalanna dogu few ɓoɗɗitoɗa Allah sallam maki akhiru zaman fitnaji no ɗuuɗi are wa maaji hara no ɗuuɗi fitanun volumat ko kisal ngal fof ko ya woɗɗito haray noon imanu neɗɗo waɗa timmugol ha gomɗina koddoriye on joni noon e sakkitoren ɗom sikki leran on yoni 3 minutes fiyen faamu koddoriye on ma famede ɗo piiji nayyi maratibul qadar ko 4 ko al ilmu wal kitabatu wal khalqu wal mashia allahu subhanahu wa ta'ala nde o ka gandal makko imo anduno ka gandal makko par ce que gandal makko no adi piiji ɗin fof Abu Jahal silmata ka ƴetten exemple Abu Lahab bappanela sallallahu alaihi wasallam fen tabbat yeeɗa tippi yare mo wuuri ga wuura monone bamma bayndi mi naata aljanna mi naata yiide mi silmi so silmi no naata aljanna ga naata kono ko ɗum o waɗi o ɓeydu bewgol ka oni Mamadou yennila min kam mi yettomo waɗa ɗo yenni ɗum anni dagi par ce que Allah hoddi ko ɗon wonata donc gandal Allah himo andi Abu Lahab jaɓata l'islam o windani mo noon keferan kaku tippugol e gandal makko ngal naɗe toñugol mo ma famen ɗum ɗo Allah ala ko nandi Allah hay hunde kono enen tigui wonde saabu expérience ko marɗa ko daña goɗɗo nawa ko ta fo jogayta goɗɗo ga est ce que ɗandi ko wirni yaltoya ɗon ga kono ɗo woniri kanko expérience ko yiiɗa go kunni ka Allah ɗon tagguɗo e gandi fi men en fof donc himo andi o ɗo o jaɓata l'islam Allah windani mo keferan kaku o windanimo keferan kaku gon noon o muuya kadi yo waɗu golle ɗe naada mo ɗen yiite ko kanko kadi Allah woni tagude golle ɗe woni wadde ɗe wallahu khalaqakum wama ta'malun ko Allah tagi on e ko wonɗon gollude kon fof par ce que sen inni joni ko kanko woni moƴƴinande golle makko en haara o wi tagowo haara tagoɓe ɗiɗo heɓiguel andi aɗen yeeyi probléme kadi
ok joni say mo wadde goddum Allah anda fi mun kadi hara Allah lam mak ngunti mago wadde kalamatir makara ko anda la mustahil est ce que en fami wobbe gobe ari beni be labbinde Allah be ukki problem ko dum bi wadi ko dum wadi haray mo wa asma wa sifat don kadi sifaaji Allah la indi Allah lay sallay ne mari juude jabala na mari juude kono juude wayda Allah wolna me talando fi mun ko sallay Allah ni la mari juude inda o Allah ala juude ko dori e marda ko needi nam ara needi wadale kono be ni hono no ko labbi ngal parce que ni Allah mari juude haray no wa juude men den no ka juude pay ko nge juude mawdo ko gotum na gotum kono foko juude wiete ok donc haray pijiri don ko yere konti yowta ko jaba dum non tanato détail a hisi sayno wonade don curgirgol piiji a yoloto do del imanu bil qadar do jiya e dambugal burgal mawnude ngal kel islam wala maki khairihi ko mojje ko doriye on jaba immorde Allah subhanahu wa sharrihi ko hebi kay ko boni e mun kay fu jaba gomdi Allah sallallahu maki ajaban li amri al mu'min fiyake o do gomdi non hawni fiyake makko fu ko mojjere so hebi mojjere o yetta Allah so hebi kadi sattende kadi hono watta o munyo wonan do ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko mi wawi si Allah hoddi wona miskino ceerno ko gerda o galada o wawata wonde patron ka kono sayno nga hola ko dori o jodda ina no min ko be gerilan ko sabu dum do ko ni dum ngitata don wonde kadi ukkoda ko buri hulbina ya e karama ko perdina tamma goyonda hebude ko bay Allah hoddi ko miskino ya jonna ko kadi goddo ko andi ko wonda heddade ka kono non si a jabi Allah ko ni hoddiri a yarli ka weltori dum don ara ya woni patron asla because o minga Sheikh Abdallah do sila ngoli Musa Abdallah no buri lambudi kono mo watta so stabe ka be woli goddum ay yi kala jembe maki ray tanyi jango be na joy sa de ngara jetton do goddum ko la ngoli Musa Abdallah fusbe buralan lawabe jasi be laway jasi de wara yeso mabbe c'est une philosophie ko wadda waga hakkille ma beni si hawli kan yimbe do foti hande kadi si kala mo holuda ko burama a jasinta e hoore ma yeeso makko kono si a hooli ko tuma ɓurma a jaasa yeeso makko ka ko ɗum an woni wadde ɗum noon kono anden tun haray Allah subhanahu wa ta'ala tagi en kanko ɓuri ande fimen kanko ɓuri yurmede en ɓuri yimɓe ɓen fof kadi no imam ibnu qayyim makir no ɓeni si tawi no hara a jonnanoma choice ji ya suɓo piiji a tawi no ala ko suɓoɗa sowona ko Allah waɗanma ko par ce que ko ɗum woni the best option kullama faala al jalil fa huwa al jamil kala ko Allah waɗi ko ɗum hara ɓuri laɓede jaɓa ɗum ɗo sa jokki ɗum ɗo joni amanna bihi kullu min inda rabbina a ɓuttini Allah wi alladina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun a ɓuttinayi ange goɗɗon ala piirude on jangiɗo hadith ara noon kadi Allah sallam maki ɗon e ibnu abbas beni wa'lam anna al ummata law ijtama'at ala yanfawka bi shay'in lam yanfawka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak si fof hawtiɗo belgique fof inni wallen kaarijo si Allah hoddirali yoɓe walle ɓe wawata ɓe gera gueɗe fof goɗɗum hara ɗo doron kam marsude inna on ɗum jama on moƴƴa ɓe wallaalila min mi ari ɗo tan filu hay gooto si Allah hoddiri kaɗo joni ɓe walle anda ta fuɓtana ɗum ye ko jama waɗi ɗo ɓe naray wonde maya ɗum ɓe naray jamanu ɗum hawtiri ɗo ɓeni ka wallitoro ari ɗum ɗon machallah hara goɗɗo anda Allah hoddiri e hende to koto ma a jooɗi hende ka tan wallallan waɗanalilan si Allah hoddiri haale waɗata hayso ko ɗum tigui ɗe waɗa si Allah hoddiri kadi waɗane waɗante hara anda ta haɓu an koto ma fi koto ma ɗon ko ma hokkude $100 tan noddi mo hokkan sangiro sali ningo taƴo gendam Allah hoddiri ali heɓude jungo makko ñande Allah hoddiri wo on ɗon miñan kono waɗa e jam kono fewri to ok lanaɓama ɗon sangiro koto no hande Allah maabi ka est ce que on haldi Allah hoddiri ɗi yara ɗi tawama ko ɗum waɗi si a hooli kadi ɗum ɗo a hokkotako e ko harmi par ce que Allah wima ñaam ko dagui dey artike ma on o ɓurata o ɗuytata ko fiya golli ko harmi ɓeydano fiya golli ko ɗo kadi ɗuytama yere ko windanɗa ko ɗum windata qissa goɗo ne sakkitore ɗo ñande go goɗɗo go warno ukki e koɗoyru ɓe ukki e koɗoyru ɓe ari ƴawnugol mo ɓe ƴawnima ha ɓe gayni o jooɗi e koɗoyru ɓe joni mo ɓira yo yaru tum ɓirana nan o yani nder toon kadi o maayi ɗum wani ko no ƴawnnomo ari ɗan no ɓiraɗan no heddi ka windana toon o yara tawi ma o yara ɗan si o maaya no sallam maaki ala wonki wo wonki ma yeyki sina haraki timmiri arsike makki on ɗo lajal ngal timmiri tan o arsike on kadi timmay gooto watama haɗude arsike ma on sa yi ɗum howtali man tar windanakama si howtima na sabu kaari maɗa wakkili Allah hoddiri no hawtete andida noon jawdi ɗuma ko jarrabuye ko nditoroɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴere nen husnal khatim non maka allahumma ya muqallibal qulub
thabbit qalbi ala dinik Allah ka woni wayliro ber tabbiti berde nen hore dina ma kan to Allah subhanahu wa ta'ala yalla faami ngen dina kan okkoran imanu ko wata en sembinde ha waawere go Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ewentanike Cheikh Ali en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla yobbe ko bul moƴƴi de joddi wara joddi nde yewtere ko mandake mabbe moƴƴa yawma la yanfa malu wala banun haray ngala wadde taali do en faami haray ko wiyete al qada wal qadar haray be karamo ko be inni wo wa iza zukira al qada wal qadar fa amsiku wo fi ko duriyesi wo fuddama wo lede wo mo be jogi to hunduko mudum ko sinadum a ukko to joni pijidi waro be yewtirne dammugal burungal mettude fi sinano si hadis on inni joni wondema fo windede ka on tigi hebi don balde cappannayi don temdere e te balde temdere nogay ka nerenga si windama don oro ko wonayde ko shaqiyo ko malki setedo goddo ina joni haray don Allah to nyimo so ari ga o wadi joni o yari bere ma o juulari o hajjari o wadi keferan ha o may wara o marano choix hakkille den haray o nayo yaaru telen don kaka gandal makko andi dum do ko ni so njaari gissa mo gabe ka hafito taw mawɗo on fewndo o maayuno hannde kadi Allah no anndi ka gandal mum ɓikkoy koye aro e ɓaawo hannde kadi wona sabu ko lordi bem makko ɓaawo feni kana abuhuma saliha hari ɓemme o de hari ko adem moƴƴo num kono oɗo kumpay kundo tawi ko ɓe kon itte ga fi wata ko woni ko sabu ko lorri baba e muɗum ñande goo Seydina Oumar radiallahu anhu ɓe addi e qissaji goɗɗo yarno beere Seydina Oumar noon landimo ko fi hon ɗum yaranɗa beere o inni Allah hoddiri hari mi yarande beere ɗum Seydina Oumar tawi alaka feeƴa Allah hoddiri o yaddi dalil yeɗɗo ga Seydina Oumar yehi ari tawi ɓernde makko ne walaki o yiɗi nangue o sofinon mo patawal 80 80 ko ɓe piimo ɗum ha ɗum timmiri hoore kara han o mayari o hetti hakkil ɗum o inni wo ko dalil ma fi ya piyan ɗum ɗo Seydina Oumar inni Allah hoddiri o min kadi piyata si yarama ka gadda hewa gadar ɗon piiji ɗin fof a yahay ha majja dina kam few ko ɓe wiɗo ko neɗɗo fof neɗɗo ko yo duumo yo duwa ɗo allahumma ya mugallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik toroɗa hoɗo si tawi ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe annduɗen ɓen ɓenɗon ko pellette ɓe habbaka ko ɗum ɗon ɓe torike ɗum ɗo an kadi ko ya toro ɗon karamo koɓɓen ɓe waɗatano du'a naka sujudu maɓɓe naka tayya naka witre ɓe innaka yoɓe du'o sina ɓe watta e du'a goto allahumma arzuqni husnal khatima Allah mi torike ma okkam battane moƴƴo koko wona hoorede juule jange waaje ko sakkitorte ene koye hoore honɗum bani adama woni ko timmi misal ngal mi jonnata sono be sono enen darayɓe balon hiɗe gandi a yeyi ɗo club ji ɗo no fotta fijugol fuɗɗe tun goto marka o joua défensif ɗon ha ala dernière minute ka arrêt jouer ɓeya égalisa jouer ɗon hala no lutti minute hun gotu ma seconde ji ɗo yo arbitre ɗon sifle égalise no ɓen watta deuxiéme mbiye ko honɗum innoyte ko hombo gañike ko ɓeyɗa gañike innatake ko hombo domini ko hombo adi markugol ɗum ɗo woltake fi muɗum bani adama wata iwka karama Allah mi torikema okkam battane moƴƴo mi toriki Allah yo Allah hokke battane moƴƴo mi toriki Allah yo Allah hokke battane moƴƴo mi toriki Allah yo Allah hokke battane moƴƴo ɓe cheikhuɓe seniɓe ɗo acciti ligge mum ha wi Amérique Memphis to ari tawi addari ɓe ɗo fina fi mbuuɗi addari ɓe ɗo hayye hunde fi hiɗen jeeɗi ko fi ka dina Allah yo Allah waɗan ɓe joddi o sena ɗo hara ko natal aljanna yo Allah laɓɓinan ɓe golle ɗen laɓɓinana enen kadi golle ɗen ɓe woni saabu ha dina kanka findinama e nder leydi ndi en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah yoɓirɓe ɗum ɗo natal aljanna wa jazahullahu anna khayran wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray hiɗen ƴettude lande ɗiɗi pette inchallah jangadda toon hoɗi ka inchallah ko janggol lento inchallah haray ɗen ƴettude lande ɗiɗi pette